Kardom, nili Birta Live Tanbang Pi, Sami Rini Mailin Timung Pi. Lasnon, Adu Ahoi lam taxi, Pachini Ponpo. Ahoi lam puthak, kachingvai. West Karbi Anglong pen Meghalaya Ahoi alamki, non puanta, jutje, plengple. Jangmi crazy arni, chomang atum West Karbi Anglong arlo nanglutsi. Karbi atum ahem arit, kephalangno, areng kepaso ponlo. Laso puthak pini langhem pialong mai padosi Karbi Anglong autonomous council CEM pen di pualong ke pha mai long kachitong nun pen kachingvai dun ji phan bang ke thomatum jasemet binro rong pi bikram teron lapen Anthony teron atum phan ingvai ponlo halapu chomang arideng areng ke sodun Albert Timo phan Hamrensville hospital along se kilangun edepen non hojai ham hospital along si se langpon bomlo rong thong ke pra hiniara da tumsi Albert Timo phan se kilangpon ji phan chirop chitodon popusi lam theji paklang ponrenti halapu Karbi Anglong autonomous council CEM Dr. Tliram rong hangke helicopter pen kaprek amai long dambo sita ahoi long ke bangun e pusi meya long lam theji paklang pon hamren pen Birta Live phirangke Dipson Metro report Jipona pen pini ni tum da kachingvai pon la pohelo je non la non la bangsu Meghalaya la pen Assam mate khanduli la pen dak am I la bangsu along ili tum kedam tang a journey pinian ke chiklo yon pleng kailo isi la dak Karbi Anglong autonomous council pen isi la dak entry tax mate taxation la dak nang big ke dokok lo la bangsu join ni pen si asing song mene pu na chi hungbom pen si minang ani tum Karbi Anglong along Ahoi du tum ta itum korti tum ta areng husul hoi phitse tame ili tum kache bhong ka charbo tari no pak ku lapen theng pi theng prang pen le hele lahai hui pen le munsam ge wan thai kali bon ta isi munsam du yi bulonte ili tum kaddu ka ve kachingvai penangi pusi pini labang suni tum city isu se lapen kaddu ka ve Ahoi ara kaching hon tum at pini na chetong dun lo asal bang solong ni tum kachingvai pon na pohelo ili tum kaddu ka ve tum stame Ahoi long kaddu tum an pini pana bangke cedanang ophan kali seta non peni prang ke arong tin angkang bora tum ta isi kumane pen Meghalaya tum yong senang ka tek dop long ta isi a platform mate rong pen isi kaching rumah di ma bangke itum thik pon vek nei pusi siparai pon lo la pen ili tum du thiklang Karbi Anglong autonomous council pen penap tarik ke thom da difu arboretum along ke hang pondo all political leaders atung aphan lapen la Ahoi rat ke du pandang hang lo la bangso Ahoi lam kachingvai ye phan la ta iltum munit chingvai lo lang sewang phu mesen penap lam company yidun ye phan pini la bangsu kachingvai long pen thik pon lo arang li bikram teron lapen binro rong pi lapen Anthony teron atum mai thoman si pini la bangso mai pen thik pon lo lapen tumi nili tum du thiklang patimi ili tuma korte itum kaching hon doktor lo nili tum la bangsu border long ke lang li tum han se ke lang ber bang lo alang li tumi si alang li areng sodak lo la bangso reng kisolam thebang ke isi Meghalaya tum pen isi fake news nil tum thek pon long lo je la ke alang tum ki pithap thema patumi ke nili tum ke khanduli phan ke kai tek dami phani tum dam de nili tum atumi ke ladak lang hem phiar ya nili tum duig lo do pen nili tum arjulong lo chumang bang phot throk pene bang pho bang throk lo son lang tum ka chipang room pen do se isi teron hem mandu mi kai te kang lo le bang so mi kai det pen ko du thiklang itum kaching hon itum Karbi Anglong autonomous council itum ni rina terang pi lang li pai birialong isiala thesuke dok arong alang le tum phu pon etlo amase chok chilo na target ke patumi tadulang sorong phan mi ke kai ban senang target amal hala bangke ni tum ka cherai dun pana yok selong le delo amasi alang tum bangke news ka chipi bangke Karbia atum khanduli arong nang kai tek ke wang mase ino da Karbi tum ke areng sodak lo puselang le tupu ahok lo do lo alang tum dak du iglo mothe mo hajong tan li pulo dak ke do bang i nur IC do sing son pudo maralang li hema family apran memerem la son si lo mara hem chedam joy ama si tumi lang li bang nang li ender chat lo athema alang li chethan lo je la sona bemar du jim ni ubang ni ta chini net lo kachong hong bang ani ta thek thadat lo ma sin li hem chedam nang joy lo la selang so phisi kotana nang du kok lo setan ni li tanon pen phrang bang ke la bang so dim dur wer po pen ka du ka we administrative pen nang tum public tum pen ni tum pen corporation nang ye phan bang si alang li ni tum ta chuni li ponik lo
Keneri bu bangke non la son kisung apor hut bangke la lori kisung apor ke kisung apor hut bangke alang litum dak bang pen ratapan ani nang bathe la pen alang tum arsik jet pen asai keceklem halabang so kedos asonde ini sampiji polos la non teglong le sitami penap di pulong kecing vai do pu labang arjulong pen masa oh ini the dolon ta la solution bang betik bang ke ini samlo pu bang punodak pen isi bang la pulo I just want to request the government of Meghalaya to stop instigating their people. What we have seen is like the people, the miscreants from Meghalaya are being begged by the authorities. What we have seen, so like and then like till today, what after incident yesterday that one of our brother was being brutally attacked and like he's in a very serious condition right now, and houses were also burned. We the people of Karbi Anglong are still maintaining peace, but it should not be termed as like we are cowards. We are not cowards. We can retaliate, and we can take to any steps, but we are still maintaining our peace, our calm, hoping that the situation doesn't get worse. And like we are also appeal the common masses, especially Karbi Anglong and Meghalaya bordering areas, to just maintain peace and calm, so that like if there is something worse situation happens, the people of the locality will suffer, and trust of both the communities and both the people of Meghalaya and Karbi Anglong will diminish. Nilitum akama thake mohejong ta nilipulo lage nilitum chomang atum mate khasi atum pe akisung dukok lonon ke nilitum asoma atum same school ke dak langhem philong si dukok lasi nilitum abangke lasuke wangke damta kisung lokap here dukok lonon abangke Lochar liya song long pom de Karbi kur phopen ke pini de le da ke wang puali lo jitu tarik re troxy April achik lo ladak am e long hala get council entry tax get ki bihala so a get itum ajak orlangno chomang atum lawang so a get na pahino dak hala so arni pensi nil tum ladak khonklung lo lasi patumi abang si tame nil tuma members tuma bang hol pu arting na si duty claim da ma phisi la pu bang malam so la sona lam ki nang do koklo lasi patumi alam ki do mate tum kaching hon Karbi abang pu areng ke soduna pot bang nil tum tame ninduk chipila lapen hala bang so put hakalong dagara tame ningki pung kadu ka we jitu hala tum pen abatai na tengkheng pula so ningki pung ang isi ke par ang deng do lasi ni tum Karbi arat ke kai ke tame monsa ma phansi ka bor i lasi pinis tame tum ladak koson si tum aron arkan ki pin pen ili tum alang li tum pen tum odlang no chumang tum pen kachi defense do nima lapen ili tum along ri koson si cherai kom theki ma hala haya puthak si pin ili tum dak chingwai ponlo pin dak pen kachingwai kala pulo Birta kelong ateng pulo tang te pen apa bangke adak difu along tim Karbi Anglong ke japon ke tuliram rong ha tuma duyo hoya farman kadok we party chipu pin ben song ben kaduka we phanstame kachari tum phanstame ke japon tum phanstame hang pen handa duyo hoy lam chingwai pudu asi hala so long si tame ladak rat pen ko sona lam theisi ke ponima lahai huya lam tame dak chingwai ponlo asi labang so long nili isi Karbi lochar liya song pen ni tum Karbi Anglong mas council ke kachari pon tim Karbi Anglong phan ithe karju kang tunge lalo tim Karbi Anglong kachi puke kang intang pik intang kring pu lapen ke abatai tin tame ade yang chun loi tum Karbi Anglong long leke inchi sita bang aphan pipe po lapen abang ke itum kaching hon tuliram rong hang kapre along ria long mai meeting kidun ason sin tum theklong tame ladak aduyo hoy long bang ke April tarik re troxy pen pini arni anlo tame lam thi si vela pen ladak kachewang we bang ke tum ke lake Karbi lochar liya song pen tum Karbi Anglong mas council ke japon tum phanil tum jasimet pet CM sar phanil tum pen ninduk chepak lang lo lapen bang ke ladak rada kar ipini tame ladak bang suri arat ka chetong si tame la ana puthak si tame alang li phana ninge thedola